Мише, Силвија.
lepoticu pod nazivom Kuća srpsko-norveškog prijateljstva ili od Milošte kuću, norvešku kuću zvanu. Kao što znate, za vreme Drugog svjetskog rata, kao i tadašnja Nemačka, okupator okupirala je i našu zajedničku nekadašnju državu Jugoslaviju. Što mogu još da vam kažem? Na prinudni rad iz Jugoslavije odvedeno je 4268 muškaraca, partizana. Naglašavam da su to isključivo bili muškarci, pošto neki pitaju da li je tu bilo i žena, četnika i ostalih, znači isključivo partizani starosne dobi od 16 godina do 30 godina. Iz Gornjeg Milanovca odvedeno je 57 zarobljenika. U Norveškoj je bilo 34 logora, od srednje Norveške pa sve do južne Norveške. Oni su odvođeni, logoraši su odvođeni kako bi na severu Norveške gradili pruge prema Finskoj, odnosno prema Rusiji. Kao i ostali Norvežani su radili za Nemce, ali su bili, kako bih vam to rekla, imali su bolji tretman. Oni su logorašima za vreme rada u noći, dok su radili na tim kamenolomima, u stvari, noću sakrivali šalove, pletene rukavice i odnosili hranu. Pokojni gospodin Bata Knežević, koji vidite ovde njegovu listu, koji je i odlučeo gradnju ove kuće. 17. maja 1973. godine u Spomen parku Brdo Mira, koji se nalazi u drugom delu našeg grada, podignut je jedan spomenik na kome piše Niko zaboravnik, imenovan Niko zaboravnik. Da se ne bi skupljali na ulicama i samo oko spomenika, rešili su da kupe jedan plac i da napravi jednu kuću, zajedničku kuću prijateljstva. Izbor je pao na plac gde se mi danas nalazimo i po projektu arhitekta Aleksandra Đokića 85. godine počinje sa gradnjom kuća neobičnog oblika. Možda, ne znam, je li pala kiša kada ste vi stigli, videli ste da je malo čudnog oblika, je li da, levo iz desno. Jedna polovina sa kuće je sagrađena i u obliku hramca vikinškog broda, ali svake nedelje mi imamo gosti iz Norveške, osjećaju se kao kod kuće. Dosta je posećena i prijetna. U prizemlju imamo koncertnu salu i ovaj naš lepi topli restoran.
privrednih objekata. Ovdje ispod same varošice ranije radila jedna konfekcija. To je bilo izdvojeno odelenje one poznate konfekcije Rudnik u Gornjem Milanovcu. Ali posle privatizacije nije uspela da produži svoju delatnost, pa je ih otkupila jedna firma koja se bavi preradom metala. Tako da sada tamo radi jedan broj ljudi, imaju nameru da se proširuju jer im nedostaju neke operacije kao što je pocinkovavanje, mala livnica i tako dalje. Kao što vidite na ovoj nadmorskoj visini zainteresovani su ljudi iz okolnih gradova da pošalju ili decu ili da provedu vikend, pa je izgrađeno nekoliko objekata, da kažem, hotelskog tipa i turističkog. Ali najviše tu deca borave, pa ponekad Rudnik zovu i planinom za decu. Dragi gosti, dragi prijatelji iz Makedonije, velika mi je čast da u ime AD Rudnik i Flotacije Rudnik mogu da vas pozdravim. Da se predstavim, ja sam Aco Ilić, generalni direktor Rudnika, po zanimanju geolog inženjer, a pored vas je i Zoran Nedeljković, direktor za opšte i pravne poslove. Počet ću, znači, odakle vi kod nas u gostima i kako je priča počela. 1. juna 2005. godine je došla prva grupa radnika iz Makedonije kod nas da rade, predvođena sada pokojnim Stankom Mirevskim. Grupa se vremenom povećavala, smanjivala, tako da je u jedno vreme bilo čak i preko, mislim, negde oko 55-6 ljudi, tako da znam da je već bilo problema i da se smeste svi u autobus kada su išli kući u Probištu. Trenutno imamo 38 radnika iz Makedonije, 35 radnika i 3 inženjera. Znači imamo, da pričam po starosti, znači najstariji je Aleksa Kocevski, pa onda je došao Tošev Dejančo i onda je došao Novit Asovski.
sa njima smo veoma zadovoljni, kao i sa svim radnicima iz Makedonije. Sve su to dobri i pošteni ljudi i rudari. Da vam nešto kažem, znači, o istoriji rudnica. Mesto, odnosno Varošica i planina i sve tako dalje se nalazi na 110 km južno od Beograda, glavnog grada, a od obližnjih gradova smo udaljeni 15 km od Gornjeg Milanovca, 30 km od Čačka, 60 km od Kragujevca. Možemo slobodno da kažem da smo mi centar ovoga dela Srbije, odnosno baš centar Šumadije. Nalazimo se baš između dva važna mesta. To je tako gde u ponedeljak slavi dan podizanja drugog srpskog ustanka i takođe i Topole, pošto znam da ćete obići i Topole. Rudnik ima negde oko 1500 stanovnika. Naselje je na visini od 500 do 800 metara, a najviši vrh je Cvijići vrh sa 1132 metra. Klima je planinska, a pogotovo ove godine je baš bila planinska sa ovim snegovima i tako dalje, tako da je snega bilo do možda pre 15 dana, a bilo je negdje oko 2-2,5 metra. Ali da se pohvalim, znači uspeli smo i za sve to nezgodno vreme, prvo ajde za sneg, mi smo na sneg i navikli, ali su temperature bile negdje oko minus 25 stepeni, to je ono što se nije događalo toliko. Međutim, svo to vreme je preduzeće radilo, bez ikakvih problema, pošto imamo organizovanu zimsku službu, čistili smo znači i ove naše puteve, kojih nije malo, i čistili smo puteve do Milanovca i tako do mesta. Rudarenje na ovim prostorima datira još od praistorijskog doba, tako da se tu u blizini na lokalitetu Prljuša nalazi prvo rudarsko nalazište koje spada među najstarije na ovome delu Balkana. Tu se eksploatisao kvarc, jer u to doba su žene volele da se kinđure, tako da je se taj kvarc koristio za izradu nakita. Posle toga je intenzivno rudarenje bilo u rimsko doba, tako da smo pronašli i jednu rimsku ploču, koja je, replika se nalazi gore na jami, to je bilo još pre 2000 godina. Procvat rudarstvo doživljava u srednjem veku, tako da je u 1300. godine kralj Dragutin ovde iskovao prvi srebrnjak sa ćiriličnim natpisom. A najviše i najveći procvat je doživjela za vreme Đurđa Brankovića, negdje oko 1450. godine, gde je ovde bila otvorena velika kovnica srebra. Đurđ Branković je u to doba bio najbogatiji plemić na teritoriji Evrope. Imam podatke da je kada je Sulejman Veličanstveni krenuo, to sad aktualno, kada je krenuo da osvoji Beč, njegov vojni budžet je bio duplo manji od bogatstva Đurđe Brankovića. Posle toga, posle dolaskom Turaka, rudarenje je zamrlo, dok za vreme prvog ustanka Karadžić je tu pokušavao da izlije topove sa manjim ili većim uspehom. Imalo je nekih početaka za vreme Austro-Ugara, a između dva rata koncesiju je držao Miša Mihajlović, kome se ova ulica zove, a mi sad trenutno da spremamo prilikom proslave jubileja da mu podignemo bistu. Inače, rudnik kao rudnik u ovo moderno doba je počeo sa radom 1952. godine, tako da ove godine slavimo 60 godina postojanja, to će biti 2. jula ove godine. I onda su proizvedene prve količine koncentrata. Inače, mi smo po kvalitetu, mi smo veoma siromašan rudnik. Mi smo rudnik olova, cinka, bakra i srebra. Sadržaj olova je negde oko 1,70, sadržaj cinka oko 1,60, bakra oko 0,20 i ono sa čim možemo da se podičimo, to je sadržaj srebra. Srebra imamo od 40 do 50 grama, što u koncentratu olova iznosi negde oko 2,5 kg do 3. I gledajući koliko proizvedemo olova, to je negde oko 350 tona, to je znači negde oko 750 kg srebra godišnje. Da se vratim na radnike iz Makedonije, oni su, kao što sam rekao, odlični radnici i odlični ljudi. Nažalost, mi smo 2010. godine imali tu nesreću da je radnik iz Makedonije poginuo negdje u decembru mesecu. Dimo Marin, nesrećni slučajem, ali dešava se rudarstvo. To je malo za očekivati, ali znači on je čovjek rođen u Banja Luci, živi u Beogradu, on će to dobiti. Znači, zato što je privatizacija
iskrena, poštena. Mi za sve ove koje donacije raspolažemo i sportske ekipe, škole, bolnice, koncerte, sve te manifestacije i tako dalje, i zbog toga smo dali. Znači, to je veliki pomoć koji će dobiti pomenije. Ovo je nagrada regionalne komore, a ovo je znači najveća nagrada, ovo je nagrada za Privredne komore. Poštovani rudari, počitovani gosti od Makedonija, dobrodošli vo našiot i vaš rudnik. Zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu, što ste došli da se družimo, da zajednički čestitamo Dan opštine Gornji Milanovac. Udruženje Makedonaca Moravičkog okruga Dame Gruje postoji od marta 2009. godine. Osnovano je radi zajedničkih aktivnosti u negovanju tradicija i običaja zemlje porekla, očuvanje nacionalnog identiteta, negovanju jezika, folklora, kultura i drugih aktivnosti neophodne za očuvanje identiteta u skladu sa zakonom. Povodom 3 godine postojanja udruženja i Dana opštine Gornji Milanovac u saradnji sa AD Rudnik i Flotacija Rudnik i opštinom Probišnik iz Makedonije organizujemo ovaj program pod nazivom Mi svom gradu za Dan opštine upoznajte naš grad Probišnik. Ovim programom svojoj opštini, svojim sugrađanima čestitamo Dan opštine, dan koji od ove godine ujedno i Dan Vojske Srbije, 23. april, datum kada je na Cveti 1815. godine u Takovu na skupu viđenijih starešina doneta odluka o početku drugog srpskog ustanka za oslobođenje Srbije od turske vlasti. Ovaj program organizujemo sa opštinom Probišnik iz Makedonije, odakle su nam došli na privremenom radu već više od 7 godina naši rudari. Ovim programom želimo da se produbi saradnja na planu druženja sa članovima porodica naših rudara, da se učvrsti međusobno poverenje, produbi i ekonomska i svaka druga saradnja opština Probišnik i Gornji Milanovac. Pre početka programa dozvolite mi da pozdravim goste.
predstavnike AD Rudnik, predstavnika Kontaktu iz Beograda Darka Vukovratovića, gradonačelnika opštine Probišti Tonija Tonevskog, predstavnike Udruženja Makedonaca iz Smedereva, potpredsednika glavnog odbora Demokratske partije Makedonije u Srbiji Đorđa Mihajlovskog, predsednika Udruženja iz Kačareva, potpredsednika Makedonske nacionalne zajednice u Srbiji Blagoja Ilijevskog i predsednika Udruženja upravnog odbora iz Jabuke. Pozdrav gostima iz Probištipa, poseban pozdrav AD Rudnik i predsednik opštine Probištip koji su svesrdno pomogli u organizaciji i realizaciji ovih aktivnosti. Pozdrav mojim sugrađanima Rudničanima koji su došli sa nama da se večeras družimo. Naši drugi gosti iz Probištipa su organizovali ovaj program. Na početku pogledat ćemo jedan kraći film o Probištipu, rudarskom gradiću od oko 16.000 stanovnika na severoistoku Republike Makedonije ka jugozapadnim obrocima Osogovskih planina. U trajanju 20 minuta, kasnije nastavljamo sa koncertom. Почитувани домакини, драги гости, пријатели од братска Србија, добро вечер и добре дојдовте на вечерашниот концерт на културно-уметничкото друштво Злетовски рудар од Пробишти и на драгите наши пријатели, домакини, пејачката група Видовдан и фолклорниот ансамбл Типопластика. Ние сме културно-уметничко друштво Злетовски рудар и доаѓаме од Пробишти, рударски град во североисточниот дел на Македонија. Од причина што нашите сограѓани се дел од вработените во рудникот за олово и цинк Рудник, овие денови сме тука, сите заедно да се дружиме. А ова нека биде еден скромен почеток во наше долгоречно дружење. Но, како што кажав, вечерва овде сме да заиграме, да се веселиме, да запееме, но и да се дружиме. Па ајде да не одовлекуваме, започнуваме со оро и песна. Започнуваме со типично женска кореографија која се покажува старата традиција на момите, кои од селските чешми во стомни полнат вода. Кореографијата изобилува со мимичко-драмски елементи и вокална изведба. Почетокот преку кој се демонстрира начинот на носење на стомните е во побавно темпо. Во продолжение темпото нагло се забрзува и со нежни доскоци во испреплетени леси на три групи од играорки се манифестира умешност и убавина. Почитувани, проследете го сплетот на убави македонски ора Водарки.
весела песна продолжуваме и понатаму. Овој пат наши драги домакини заедно со нас овде на сцената во Домот на култура Рудник, пејачката група Видовна.
ove godine slavi značajan jubilej 25 godina uspešnog rada. Godine iza nas pokazale su da ovaj ansambl spada među najbolje srpske folklorne grupe i uspešno čuva i neguje tradicije narodne igre i pesme, posebno ovog Rudničko-Takovskog kraja. Posebno želimo da istaknemo odnos folklornog ansambla Tipoplastike prema negovanju prijateljstva sa Makedonijom i Makedoncima, dokazano do sada više puta kroz kontakte sa ansamblima iz Brateljevih i nama prijateljskih gradova Kavadarci, Kumanovo, Starona Goričane, Sveti Nikola i Strumica, dokazano kroz koncerte, gostovanja i čuvanje i makedonske folklorne tradicije. Volite da još jednom im čestitamo jubilej 25 godina postojanja i negovanja folklora. Za večeras sa svojom pevačkom grupom odpevaće nam nekoliko pesama. Hvala što se nisam
со задоволство ви ја најавувам тетка Марија од групата Весели Зледовчанки. Уживајте.
Poštovani sugrađani, dragi gosti, još jednom dobroveče i dobrodošli na produžetku našeg druženja na ovu našu makedonsku večeru. Dozvolite mi još jednom da pozdravim naše goste. Rukovodstvo Rudnika olova i cinka AD Rudnik na čelu sa direktorima Zoranom Nedeljkovićem i Jacom Nikolićem. Direktora preduzeća Kontakta iz Beograda, većinskog vlasnika Rudnika Darka Vukovratovića. Predstavnika iz ambasade Republike Makedonije u Srbiji, konzula Marijana Jovanovskog. Gradonačelnika opštine Probišti Tonija Tonevskog. Predstavnika opštine Gornji Milanovac, predsjednika Skupštine našeg Rudničana Vučetića. Predstavnika udruženja Makedonaca koji su došli iz Beograda i Smedereva i posebno pozdravljam predsjednika udruženja Makedonaca Ilinden iz Tirane, Albanija, Nikola Đurđaja. Pozdrav predstavnicima domaćih medija kao i TV Probišti koji ne moraju baš sve da snime večeras, posebno ako malo više popijemo. Pozdrav našim dragim gostima iz Probištipa i rudarima iz Probištipa. Poseban pozdrav i zahvalnost predstavnicima AD Rudnik, predsjednik opštine Probištip, mesnoj zajednici Rudnik, osnovnoj školi Arsenija Loma Rudnik, hotelu Neda Rudnik, koji su nam svesrdno pomogli u organizaciji i realizaciji ovih aktivnosti i članovima našeg udruženja. Pozdrav mojim sugrađanima, Rudničanima, koji su se večeras došli da zajedno sa nama družimo. Udruženje Makedonaca Moravičkog okruga Dame Grujev osnovano je 6. marta 2009. godine radi zajedničkih aktivnosti u negovanju tradicije i običaja zemlje, očuvanja identiteta, negovanju jezika, folklora. Doprinos negovanju i poštovanju kulturnih i istorijskih tradicija Republike Srbije radi lakšeg prilagođavanja i boljeg međusobnog razumevanja u sredini gde živimo. I u buduće ćemo se rukovoditi ovim principima. Današnji naš program je naša čestitka našoj opštini povodom Dana opštine 23. april. Poznati su dobitnici opštinskih nagrada za 2012. godinu, koje će dobitnicima biti uručene u ponedeljak na svečanoj sednici opštine Gornji Milanovac. Darko Vukovratović, direktor preduzeća Kontakta iz Beograda, je dobitnik ovogodišnje zlatne plakete Takovski ustanak. Pridružujemo se iskrenim čestitkama i ova naša manifestacija i ovo naše druženje je deo tih zasluga za sve ono što on i rukovodstvo Rudnika olova i cinka su učinili i čine za našu opštinu i posebno za naš Rudnik. Folklorni ansambl Tipoplastika ove godine slavi jubilej 25 godina. Folklorni ansambl Tipoplastika dobitnik je srebrne plakate Takovski ustanak. Pridružujemo se čestitkama sa željom da saradnja našeg udruženja nastavi i dalje. Ovaj projekat je u organizaciji našeg udruženja, no sve ovo smo uspeli da realizujemo uz pomoć brojnih prijatelja donutra koji su uvek sa nama u organizaciji ovakvih aktivnosti. Dozvolite mi u ime udruženja da uručim zahvalnice za dosadašnju saradnju i pomoć u organizaciji našeg projekta opštini Gornji Milanovac. Dobroveče, želim ispred Skupštine opštine da vas sve pozdravim, da vam zaželim lepo druženje, da spojimo
ovo sa 23. sa danom opštine. Hvala. Sljedeće, AD Rudnik i flotacija Rudnik. Koristim priliku da pozdravim naše goste i prijatelje iz Makedonije, a pogotovo naše rudare sa Rudnika. Iskoristim priliku da naš prijatelj konzul pozdravi našeg velikog prijatelja, ambasadora koji je trenutno na bolovanju i da mu poželi što brži oporavak. Hvala. Sljedeća zahvalnica Darku Vukobratoviću. Hvala lepo, ja bih se samo zahvalio zahvalnici, nadam se da ćemo i dalje da nastavimo ovakvu saradnju i pozdrav svih gostima iz Makedonije, posebno rudarima iz Republike Makedonije koje vode ovdje. Rekao sam, ovo nije moglo bez odlične saradnje sa opštinom Probištin, zato zahvalnica i gradonačelnik opštine Probištin. Добро, јас сакам прво да се заблагодарам на господинот Славе Груевски кој што ни овозможи да се видиме со нашите пријатели, со нашите и мои рудари. Посебно ми е чест, сакам да ги поздравам и жителите на Рудник. Драго ми е што еве вака ќе се дружиме, се надевам дека не е ова е прв пат, меѓутоа ќе продолжиме и во иднина со уште поголема дружба. Ambasadi Republike Makedonije za sve dosadašnje aktivnosti i podršku koju dobijemo kao udruženje. Mi predstavljala особена чест да споделам благодарница со амбасадата на Република Македонија како нејзин најмлад член, а и најскоро дојден во Србија. Тука сум само 6 месеци, меѓутоа огромна е честа и задоволството да се видиме и вас вечерва. Прв пат сум во Горни Милановац, прв пат во Рудник, меѓутоа се чувствувам како дома затоа што најдов на пријатели, најдов на своите браќи и сестри македонци. Ви благодарам на сите за поддршката која што ја давате. Sljedeće zahvalnice su našim pojedincima koji stvarno pomažu i prošle i ove godine rad našeg udruženja. Branki Vučićević-Vučković iz još zahvalnicu preduzeću Emanel koje nam je pomoglo i prošle i ove godine u organizaciji i realizaciji ovog projekta. Iz opštine Probištin žele da pozdrave goste i da uruče neke poklone. Dobro večer i od mene. Drago mi je što večerva ovde sme zajedno. Zajedno doјдовме токму заради маса број 9, највеќе заради маса. Дојдовме, драги домаќини, да видите од каде доаѓаат тие луѓе, дека доаѓаат од едно многу убаво и цивилизирано место полно со убави работи, со културни знаменитости и со богати културни настави. Како еден од тие културни настани и ова случување денеска што се слуши промоција на македонската вечер овде меѓу вас и како што кажа нашиот градоначелник, ова е почеток, но не и крај. Ова е почеток на едно дружење, се надевам натаму поинтензивно ќе се дружиме, ќе дојдете и вие и на лице место ќе се убедите од каде доаѓаат овие луѓе овде што работат во Рудник. Сега го повикувам нашиот градоначелник, како што е редно на нашите драги домаќини, на наши гости, да додели по еден подарок од Пробиштин. На господинот Дарко Вукобратович.
Представникот од општина Горњи Милановец. Представникот од општина Горњи Милановец. Председник Скупштине, така. Представникот од Македонската амбасада во Република Србија. И на нашиот драг домакин, господинот Славе Груевски. Da mi se ne naljuti moj prijatelj, nisam namjerno ovako ispustio, pozdravljam potpredsjednika Nacionalnog savjeta Makedonske zajednice u Srbiji, gospodina Blagoja Ilijevskog. Orkestar Kratovčani od Kratovo se ne zabavlja so ubava makedonska muzika ova večer, a domaćinite od Hotel Neda se potrudija za domaćni i makedonski specialiteti da ni prezentirati nivni na švedski stu, tako da će moramo da se sami služimo. I posaku vam ugodna večer. Би сакал да ги подсетам на лесновските звона, кои се надевам секогаш озвонува во нивната свест, дека тоа свето место, тој наш светител ги штити, им дава сила да издржат во сите напори кои имаат во својот не така лесен рударски живот. И ве прашувам, која ли звезда згаснала ноќва, па безумно грма лесновските звона? Дали е некој непознат празник на мртвите што се креваат и со бела срма ги китат лесновските борови и ели? Подали во мене се буди заспаното море и како прастаро животно низ жилите ми скита. Се е затворено. Пат ни долу, ни горе, ни во мене, ни од мене. Само како сенка ита низ моето изгнанство една чудна тага и лесновските борови ги кити со сјај вечен. Верувајте, јас од младоста изгубив секоја трага. Се е затворено,
и секој збор е речен. Да не умре некој ноќва, па безумно грмат лесновските звона, дурживите чудни солишта сона, на исток згасна и звездата моја. Претвори го гласот, драг Рудару, во вечер без море, во кипарис за кои звездите сонат, па потоа во далга полудена сторе, слушај како бијат лесновските звона и чекај од звукот птица да ти летне, што насон цврсто во срце ја стегаш. И заскитан, сам, како лудо дете, ти ќе имаш море, тоа ќе те нема. И наведнат над мостот, водата ја чекај, дури јас ти пеам, ќе ти умрам, мамо, рано во недела, над шумите ќе зашуми зборот памтивека, Зенонова тајно, Омего и Гамо. Драги пријатели, бидејќи едно е саќето на духот, а друго е саќето на душата. Едни пчели го полнат едното, а други другото. Но полње секогаш садот на Создателот. Ништо не се губи во просторот, макар што постојано си заминуваме ние. И се е растење, и склад. Без разлика на секој пат и одрон, пак розите се креваат и пупат сред небесата. Така е секогаш. Таман си помислил дека смртта те обколува од секаде, гледаш како напролет се отвораат ситните цвеќа по ридовите и како Бог го шири кругот во секоја чашка што цвета, велејќи не на смртта, што вели да. Ама, драги браќи и пријатели, ние се уште не знаеме да го живаме животот, распослан на секоја педа до нас, и уште сме не свикнати на хармонија. Речи си редовно се за нас бива испокршено, како тресната од карпа стомна, во која пред тоа престојувал кладенецот на летото. Станува пресечена рака на јунак, испружена кон винска чаша. И така, наместо во склад и цела, разнесена е сликата на јавачот на 300 страни, во несклад копитата и патот, целта и коњот. На една страна коњот, на друга коњаникот. И, драги мои пријатели, македонци, срби и сите што овде има, чувајте ја сликата на працелината, значи, кога ќе ви се јави коњ, коњаник, планина, сонце, македонско, тоа чувајте го. Sa vama, sa vašom muzikom. Sve zahvaljujući, moram se da najviše zahvalim Zetu Slavu koji je to organizovao na visokom nivou. Mi smo tu bili skromno, pomogli se svojim sredstvima koliko smo mogli i nadam se da svi bi volili da ovo naše druženje da bude, da postane neka tradicija i tako dalje. A sa gradonačelnikom Obišti, pa smo već obavili razgovore, radi se o tome da se potpiše povelja sa opštinom Gornji Milanovac, da to bude zaprativljene opštine i da se ta saradnja još više proširi i na kulturnom i na poslovnom i na svim drugim planovima. Srećan vam put.
Да не поздрави представникот од амбасада на Македонија во Србија, Маријан. Благодарам што дојдовте. Јас сум еден вид полудомаќин, полугостен. Тука сум во Србија работам, меѓутоа гостин сум на Славе, на Рудникот Рудник, на местото Рудник. Наистина ми беше чест, убаво се дружевме, поминавме. Се надевам дека ваквите активности ќе постанат традиција и ќе придонесат за зближување на јонака братските народи, српскиот и македонскиот. И се надевам дека оваа активност која што придонесува воедно и за збогатување, негување и чување на македонскиот идентитет и традиција, јазик на просторите во Србија, продолжи понатаму.